Sang sangit ni Bebe, pangga. Kabita si Kaswan. Asimot niyang sang sangit. Baybay am laang nagsangit ni baby dita. Si kakit di at rumbang na si kaswag dindong. Ay. Delikado manahin. Anya ti delikado asasawam dita dindong. Ay, ubing banda ito uyahin. Anya kumangay. Ay, atan ka. Yung kakita si Kaswan, ti anak ta, bakit? Ubing manenti kayat mo. Di ka din agpakipot pa, hindi to. Ay, sus! Ay, liman ang nagsasarunutan nagtapangga. Gusto ko man, Kayat ko pa iti aganak. Umay kan nagbanglo ang tupay. Apay, di ka di maayo. Pangga! Nagimasa talaga ti mga di timangga kan santol, nanang. Ay, saus, una yan ti panangan mo iti mangga ken santol, pangga. Sak pa yan ti makilkilaw. Nagimas tupay. Nagsam iti panagraman ko iti kankanag. Ay, aguray ka man, pangga. Aginaw kan sa manaw na nakaw. Wansamot, nanang. Anya, ay, saus, anya lakit din ti anak kaw. Nakaala ka manaon. Kayat ko pa'y ngamin ti aganak. 5 lang aruden ti anak yaw. Kayat mo manan ti agsikaw. Anya kumangay, nanang. Ay, napangga, agpanunot kayo man mo't nga agasawa. Nagsasarunaw dagiti anak yaw. Ayan, dagitan nagtapangga. Impan ko pa'y laang ija ayan da, nanang. Apa nga impan mo yung balay dananang, kat adda kamat niya agawir. Jak ida masango nga awiran. Anya tikait mo asawain. Nakatilmonak manen lakay. Anya tinatilmon mo ako nam. Masikugak manen ti kayat ko asawan. Anya? Nagbiit kamot din anak kaala, pangga. Singin ko mati inginaw ko lakay. Anya? Ay, may salaang bakit? Narigat agpadakkel iti ubeng. Ay nalaka. Imbag kumamot, da permanente at trabaho kat awan mat. Makipaspasada ak lang mat iti tricycle. Di ka din agreklamo dindo. Ingka man kit di mangalay ti bunga ti mangga akanak. Sigurado ka nga ginaw ka manin? Wen, talaga nga aginawak. Ang mga nukon ko namlang day tapangga. Aginawak ko naglangarudan dindo. Maudin day tangay pasngay mo, pangga. May kainuman day tanga nagta. Depende. Anya depende. Oh, nungay kayat ko manan ti agsikog. Anya? Nagsiglat kamot tayo, pare din daw. Apa yan ay bagam day ta pare Radel? Nakaalimon manan, iti pakwan ni bagay mo, paray. Ngay, apa yan nagsinay ka, paray. Rumbang ko man naragsak ka, ta adamanin anak yaw. Di mo laam mo. No niya ti marikrik nak, pare Radel. Di mo laam mo. Nabanog akaon. Apay akasta ka dindo. Apay ka di manan aya, pangga. Umay kan alakay. Ay, sus. Ay, unay kamutan, pangga. Nagtakil lang arodan ti tiyan mo. Anya kumangay. Basta umay ka. Nabanugak, pangga. Ay, di nagman karintaran iti kayat mo. No di mo kayat guraan ka. Ay, urayan pangga. Nabanugak ko naklangarudan. Saanin ang mabalaing tadakkilan ti tiyan mo. Alan lakay. Alan. Diyak kayat. Alan mayat kan Diyak kayat, pangga. Mayat kan ko nakmat. Ay, naghilig ka ngamin, pangga. Ay, pangganakan ka talaga. Unay kan aya. Nagadupay lasa dita. Agkan ka man laangan. Ay! Garaw mong pangga. Maikanuman day tasikog mo, pangga. Wanti na. Kurang pa'y dayto yung anak ko Anya, kayat mo ti aganak iti adaw? Wanti na. Agingkat na pigsa kami nga trabaho kani dindo. Aganak kami pa'y laang Ay, sus, tinawid nga aganak ka, pangga. Gusto la unay di ibagbaga ti kaaruba abagbagay mo tinagan mo pangga. Pangganakan. Anya lakit din aya. Ure anya ti sasawem. Basta ti kayat ko, aganakak pay. Kayat ko ngamin ti ado nga anak. Iti kasta naragragsak.
Kanungay ti panaganak mo. Inton umay alawasin ati na. Ay, sumat lagayam atanay. Nagdakulan ti tiyan mo. Ay, di ka unay agargaraw pangga. Dandanikan aganak. Kaslawan anyaman ano aganakak nanang. Ha? Niirwama kun nga aganak Amok pa yun, no kasano kapigsa ti panagedek ko, tapno makarwar adagos ti ubing, nanang. Anya? Kan amok pa yun, ano kasano ti pamayak nga aganak, nanang. Nay, Ben, namat kakapela dito isalas, pangga. Lakay, kasla marikrik na nga aganak akon. Anya? Mabitlaan. Taray ka na di ospital. Di ka di unay ang daan nagtinto. Ibagak to ka di ka ano dandanin. Di mon orahin niya ganak ka dito balay. Itaray ka na di ospital. Wan, di ka di mandanagan din do. Ay sus! Anya nga ay sos pangga. Ay rumarsan lakay. Ala, umay ka. Mapantan na di ospital. Saan nga di ospital di papanag? Sa dinaw. Ijay kasilyas. Anya! Kaano ka ngay nga aganak, pangga? Kunak manoy tan alawas ti panaganak mau. Jak man amo tatang. Kunamon si doktor nga itan ti Jody ti panaganak ko. Ngam awan pa'y matmariknak tatang. Ay, siyak pa yan ti madanagan anak ko. Ang mga numa-over jaw day tasikog mau. Di kay ka di madanagan. Marignak mo't no aganaka kunkat. Lakay. Lakay. Lakay kunak man. Apayaya, bakit? Jak matlaga na akad. Jodit ko no bigat. Ganak kang tulat. Bakit? Arakupan ka man kiti, tapno nalakaag nga ganak, lakay. Ay sus! Ay, taka manin pangga. Alakit din, arakupan na ko. Anya laki din ni bakit? Agreng-reng manin. Sige ka, agsapo lakit sa bali, no di mo kayat. Anya? Alaka din do, di ka din pa importante. Dahil talata momon, pangga. Pangganakan ka talaga. Ay na, lalaki ti anak ka ba kay? Wan lakay, agawid tayo, tanaka-anakak mo dun. Anya? Anak mo pa ilang agawid tayon. Nasakit pala day tasugat mo. Anya kumangay, kabaalak mo't nga ibturan ti sakit na, adamot agas. Saan ko maanatanggan ti ulo ang pangga? Urayam nga ibaga di doktor, numabalin mo ti rumwar dito ospital. Jak nga rod kaya ti agtalinaw dito ospital. Jak kaya ti angot dito Ay katagan anos ka pangga. And maudin da ito nga anak ta. Karuprupa mo ni Dindot impas ngay mo pangga. Wan nga rod, di na. Ay, po ay Ape ang nagsinaay ka ngay pangga. Kaya't ko kumaakaroprupak ti ipas ngay ko. Ha? Karoprupa mat amin ni Dindo dagiti anak mi. Iso akayat ko pa ti maadaan iti anak akaroprupak mat. Di mo sawan akayat mo manen ti agsikaw pangga. Kasta nga agpaysuti na. Kayat ko pa iti agsiko. Anya? Datan tinagaw awer ka dagiti apo ko talakay. Nagadon ti anak dakin ni Dindo. Tinawon nga aganak ni pangga. Tirigat na. Ang mga nunayunan daman ti anak da. Ay, jaklaan mo lakay. Imbag kumaa, no isuda lang tagaw awer. Saan mo, tadatamot ti mangpakpakan ka dagiti daddo mga anak da. Ay, anusan talatan. Tapo ko tamit ida. Bakit? Sa bagay Kahit ayan nga rudan dagiti apo ko ta. Napanda ijay likudan ti balay nga agay ay ayam. Ay na, naging pisen ti lapayag mo para din daw. Nay, apay anay bagam day ta paray. Kasanaw?
Kanayon ka, mapuyatan nga may agpasada iti tricycle, paray. Bun nga rod pare Radel. Kasla, suminsinan ti kararuak kapoy tinakaro a bannog kaw. Ha? Na umaagpay din pare Radel. Anya kumangay, tinakaumaam, pare din daw. Di kalayaw na panangkalbit kanyak ni bakit kaw. Anya? Ay, sana all, paray. Anya sana all pare. Makabannog maut no kanayawn. Awanan tina na. Sa bagay kas makitak iti langam kay nagunagan ti matam, paray. Awan pa yung pigsak nga may agpasada pare Radel. Agsangsangit ni baby lakay, ingka si kason. Anya? Kapayasyak pa ilang tibaon mo. Imbis nga ingka kumapadid dyan. Bayam di tang agsangsangit. Awan mo't matay di sangit. Ang mga no kinabag ti tiyan na. Di mo ka din ikaskaso lakay. Lakay? Kapi ka di manan ayapang ga. Karupropam amin nga anak ta. Apay mait anak ko nam ti kasta. Bakit? Awan man la ti karupropa kadakwada mo. Imposible bakit? Karupro pa ta, dagitan na ta. Saan? Asidag ti rupa daken ka. Panunot mo lang day ta. Di kayat ko. Anda ko mamad karupropa. Ay! Sabali man ang titinorti sa bakit? Ay lakay. Agaramid naman pa'y ay ti karupropa. Ay, manjagawn! Di nag-utan pang asim. Di ka nga rod agriyaw Diyak kayatan pangga. Nagadon tanak ta. Kaya't ko nga rod ti maadaan iti anak. Akarupropa ko mamad. Ay, manjak. Manjak. Mayat kan Manjak. Mayat kan Manjak nga raw. Apay ayang ipapilit mo. Di ka ka din agpungtod. Basta manjak, pangga. Wan ko namon lakay. Kaya't kumat nga da karupropa. Makambo ka. Nagtagulit ka, pangga. Manjakaon, kaputan na banno ka kaon. Kan saan tan amapakan anaimbag na kita nagta. O sige, makaamo ka. Aglalaki akno kunak. Orayan na, pangga. Aglalaki ka no isuti kayat mo. Agtalawag langan, kaputan na banno ka kaon. Tatang, pinanawan na ko ni Dindo. Inkaki di kasarita ni Dindaw. Basol mo mutlang no apay pinanawan na ka. Tatang. Nakasaritak ni Dindaw, sakbay api manaw. Agasam, takayat mo man ang tiaganak. Idinto talaga dulang arudan ti anak yaw. Tatang. Sana dakis ti adu nga anak. Basta laki di mapakanyo anaimbag ida. Ken mapagadalyo anaimbag. Tatang. Diyak kaya tamapukaw ti asawak. Kun kunak lang mat nga aglalaki Urnusin nyo ti pagbagiyaw, anak kaw. Sana nasaya tagsinang agasawa. Ken agbalbaliw kan. Yaman, tatang. Inakasarita nila kay ko ta agawi din ni Jibalay mi. Agsingsing pa takon tatang. Sana na maulit pa'y. Anya laki din. Sana dakas daganak iti araw. Basta laki di ta maaywanan nyo anay bag dagiti ubay. Tapnusan da nga agbanag ang nakakaasay. Mala, ditan tinagpatinggaan ti maisapay ang pakasaritaan iti biyag nga intay pinaulwan. Pangganakan! Dito'y drama tayo. Anya laki din. Insurat ni Tia Tina Minisays. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Nanang, nagbalik bayan gayam ni Janice. Ay jak man la nadamdamag. Isik-sikreto da siguro Tadida kayat timangtad iti pasarabo da. Ay saus, nukas tamat lang. Pagan anok ngay maday ta pasarabo da. Ay naingkakit di mat makisarabo nanang. Napankanukat dagiti daddo makakabagyan tayo. Ay sanang, nagbibisi na kaya iti sarabo. Ingkaki din nanang, mabainak. Si kando kayat mau. Mabainak nga rudmut. Ngam sayang dagiti pasarabo na abang bangluken bag. Iso nga raw damapan ka. Ay,
Mapanak sa ngagpayso Mapan ka, kay dawatan nak iti pasarabaw. Uray sa nga karton laeng at chocolate. Nagadumot tenday ta sa nga karton, nanang. Apay, saan kayo sumurot ije resort, tatang? Ay na, sumron to pa'y tirayo makiyay. Nagpudot mo't ngamin unay dito Pilipinas. Maikawak iti klima na ditoy. Isu amapan tayo aglalangoy ije resort. Ngam Janice, naiwaras mo sa amot amin ang nagiti pasarabaw. Saan pa'y tatang? Taada pa'y dagiti kabagyan ajak na ikan. Ay kat magibati ka, iti para kini $1 Ay, nalay nga sumao na jay, nga ang time. Hindi mo ikan, kurain na ka. At damot para kan kwa na nakasurat to pa'y tinagan na ije pabanglo. Di nga kasinsin mo, Wilma. Adamot pasarabo na. Lotion kan lipstick ti para kan kwa na. Nagapo kayo jay resort. Itagas mo ni jay balayda na itapasarabo na. Marabyan kami ije resort, tatang. Katno ano ti balon ni amakan? Di yun tumot ngamin kayat ti umay. Da kayo lagay. Agbantayak nito'y balay. Tanay, barbaro na ito'y TV kun salasit ko naman. Apay, nasken abantayan nyo? Ay, kayo na. Di mo lamumot Adaw, nagitag tatakaw ita panaway. Janice. Anyakot ni tatangan. Ipadlak yu aday ti balay. Kasanungay nga raw, damaala ni Auntie Madolor kun kasinsin mo Wilma. Ni padlakaw. Umaydan tumot adi ti balay ta pagpaspasyaran da. Nabayagan asaan kami nagkikita. Nagwapo ka kay Edin Junior. Oo, John. Anya ti aramidam kita sangwanan ti Sarming. Ay, awan. Barbaro ti t-shirt ko. Barbaro ngagpayso ta t-shirt mo Nangalaam. Pasarabo ni Manang Janice kita man bagay ka. Original niya. Napan kan nakisarabo? Abay ka pa, oy. Idi na mo kasi mangput da. Napanak adagos Ay na, nagpuskol ki din tarupam. Di ka lang mabain. Apay amabainak kat kasinsin ko ni Manang Janice. Uy, gwapo at talaga si Junior. Inka katulungan ni tatang nga agibilag iti mais. Pagibilagan dakit iti maisan. Agshot kami ki di iti asawa ni Manang Janice at agabikol Mapan ka manen ijay balayda. Kat simurot ka lang arudan ang nag-resort idi kalman. Kay, inayabanda mo. Ay, awan babain mo. Barang anda pa itid da kanyak apasarabaw. Apay, ado ti pasarabo ni Insan Janice. Nagadaw. Nagdadakkel a karton na puno iti pasarabaw. Mapan kami manmat nga rod kininanang. Nagado a kakasinsintay tinapandimawat iti pasarabaw. Ala, amangan no na ibusan kami. Talaga maibusan kayo Nagkapoy-kapoy kayo. Nakasukat kayo nga gina. Papananyaw. Mapan kami ijay balay da Insan Janice, tatang. Ay, mangtid ka man kit di iti pagpasahi may lakay. Awan kwartam di tananang. Awan tenggatan ko iti sidaan di kakaisuna kwartak. Lim-lima piso ti kwartak. Kakaisuna pa'y. Kurang day tatang. Kat no 20 pesos ang ti minimum apasahi ita. Ay, kat magmagnatan anyamot ni nanangan, papagnaan na. Agat takton amakadanon iji balay da Janice. Anyagay nga raw, kat awan ba't kwarta pagpasahita. Pagmagna kayaw, tayo supay nga exercise yaw. Ay, mabit lang nga raw, alaak jay dua payaw, tapagsagay saan ta. Ay, di da klip-lipatan nga idawatan iti pasarabaw. Uray sapatos laeng. Kunak tumot ngamin anagadayo ti pagnaan. Anyamot ni nanangan, agtad-tad-tadan tilingat ko. Nay, apay, si kalaang ayate aglingling kita man tilang akaw. Nabasbasa akon itiling pati to'y kilikilay. Ay, kababainan ti sumango kini Insan Janice. Ay, pagbainam kat padam tumot laang anangisngis Pimudawan nanang.
Nakitak je profile picture na je Facebook na. Imposiblay apo mo daw. Oray man pa'y mano atawon na je abroad. No talaga anang isay. Nangisit lata. Sapay but-but pa'y dayto inalayo apayong. Dinait ko lang dayta. Tawan ba igatang iti baro apayaw. Nabanung ako na magmag na. Nagsakit matang tisakak. Hay, reklamo ka la reklamaw. Kunadapin mo daw ka. Nagngisit ka mutlata dyan, Ice. Pimudawak mo't basit, auntie. Ang nag-resort kami ngamin. Nagmalmalam. Isu ang nagsubli ti sigod akulay ko. Kunakon ka, da tayo ngagpapamilya, kat barbangisit tayo amain. Nyamot ni nanangan, tila ibagbagayo. Ay, damagam nga rudan, ay pasarabot ah. Anya, sakpay na ang matipagdamagan nyo. Ay, dyan na isbalasan ka. Pasarabuan nakman mo, iti pangagas ko dito'y managlingling at akilikilay. Ha? Ay, ada, auntie. Deodorant ama ko na. Ay, ada, ay ikanakman. Nayunak nga ro dya itad ko kada kayo, auntie. Ay, ada pa'y ayadad do mga itad mo kanya. Jay pabanglo, auntie. Miss Dayjay. Ispray yu laang, bumanglo kayon. Ay, husto ta partner na jaited mo nga agas to kilikilay. Ninanangan ay. Ay, dyan Ice. Ay, niya ngay mati pasarabom kin ni Wilma. Ay, adamot ate para kan kwa na. Babalay nga ikam iti toothpaste. Nabangsid nga may tisangaw na. Anya kayo matananang. Anya nga minang ti awag jay angot tingiwat. Bad breath, auntie. Ay na, lumnakaksan itibain ko. Ay, wow, nagpigsa ti bad breath na dayto kasinsin mau. Aywan, ado ti inalak a toothpaste. No kasta, nayunak iti toothpaste di pasarabok kan kwa na a lotion kan lipstick. Anya kayo matananang, imbabaindak launay ijay sangwanan ni Insan Janice. Nay, adayamot dakas ngayon bagak. Di na magkulang mait no anya ti awag jay naangot ang iwat. Na, sapay ulitan na. Nanang awan bad breath ko. Awan, ambok nga awan. Imbagak lang na jay, tapno mang tag iti toothpaste. Kanitatang mau, makabulan na asaan ang nagtututbras. Nah, tasyak man tinakita mo si kabakbakitan. Ay, agat taba ako nga mintisang aw mo. Ay na, aguma kayo nga agtutbras di tanagado nga inted ni Insan Janice at toothpaste. Lakay, daytoy ti parakan ka, toothpaste nga importay. Awan sigarilyaw. Iparit lang arudan ti doktor nga agsigarilyo ka. Iso pala ti biro ka, ay na mapadasak matlangan ti ag-lipstick iti imported. Ay lakay, aggisigis kan. Ah, itan. Katuan Rabiin. Ay itan, kakitaan taman. No talaga matlaang nga ikatin na ti madi nga angot day tangiwat mo. Daytoy imported atot pais. Nakaturukan ba kay? Nakaringak pa'y, tangutak no nagtutbrush kan. Ay, namin ano ang nagbrasa kaon. Apay nga'y nagataba ko pa'y lang day tasangaw mo. Nah, kaya mo nga ron angal-ngalag ti toothpaste ngayon padawat ti kanakaan. Agataba ko at talaga day tasangaw mo. Naturog ako. Ay, pikin sa mo jintan ni Janice at toothpaste. Ah, pikay. Manglok-lokaw day jay ajanais. Siyak pa'y matanalay nganti na tilokwan na. Ha, nalaing asumao iso. Ang utak man manan day tasangaw mo. Ah, Hay! Talaga api ki jayintad ni Janice. At dakit di abimang si tasangaw mo. Kita ang manday to'y bibig ko, no limabaga matlaang Junjun. Apay, awan ti sarmi nga pagsarmingam. Saan nga rod alimmabaga iti panagkita? Saan mo't alim mabaga? Ni, apay nga ta. Kat pinaglipstick kun jayintad ni Insan Janice a lipstick. Saan siguro ang nalabaga ti kulay na Ti kunam kit de, peke a lipstick day to'y. Sobra ka mait.
Saan ka di nga inted ni Insan Janice deta t-shirt mo? Gawin. Jak pa sinuksukatan aging ka ita. Ay kita ang manday tagayadan na. Hapay aya. Oh, kita ang ngamin Na, ag sut-sut-sut di sinulid na. Nih, di ta magahanti paggap-gapan di sinulid nga agipos-ipos. Apay, di ka makadlaw? Makadlaw itay. Ay sos, peke day ta inted na t-shirt mo. Nagkapoy kan? Wilma, inta makipaling kay. Nagbayag kabutan nga grub-rubwat. Ay, anyakit ni nanangan aya, tagap-apura. Naglotion akpay mata. Pinaglotion ba? O di intendinsan mo ayan, guys. One, di imported a lotion. Kahit apay nga'y tagkurkursing kabalat, ta. Ay, peken samot di inted na lotion nanang. Day tamot di bang panunutal. Takita di inted na toothpaste. Saan namot a pinabang lutis ang aun di tatangmaw? Ad-ada pa'y abimangsay. Oray di lipstick. Saan namot lat na pinalabaga day ito bibig ko? Ay, di mo kunaan. Nga oray day ta lipstick nga inted na kat pekay. Oray day t-shirt nga inted na kin ni Junjun. Peke mutlaang. Ay, agunga, takon no kasta. Apay nanang. Inusar ko kat di bang lunga inted na. Ni, awan mat mangot ko. Ay, no kasta. Oray di bang law. Peke mutlaang. Ay, puro mat gayam peke di inted ni Insan Janice kada tayo. No kasta. Agang litak matlaang nga rudat. Nooray di inted na nga agas to'y kilikilay kat piki matlaang. Apay nga ta, saan mo tin nga umay dito'y balay daan ti Dolor kan Insan Wilma, tatang? Ay kat, sanda siguro masangon na. Anya launay ayat yar aramiden da iti inaldaw. Agbangbangkag da. Kasta? Pasaray agmalmalam da, ibangkag da. Sabay nagpudot ita ti panawan. Kinuri agtudo kinaginay, at dadalat tayo ni bangkag, ang mulmula. Nagrigat mo't gayam ti biyag da. Nalugi da iday, ta nagsasarano iti simbang bay bagyaw. Nalayos, nagiti mula da. Sapay utang day jay, pinagpuunan da. Ay, isumalagayam anadlaw ko akurat-rat timuging yan ti Dolor. Ay, kaasi mo, nagita kakasinsin mo, Janice. Ang panunutag asyak ton ti mapan pumasyar ijay balayda. Sakbay nga agsubliak ijay abroad, tatang. Ay, nasaya at nukasta taramidam, anak ka. Daytan ni Junjun nanang. Itala nga umay dito'y bangkag. Aldawon. Ay, Jem, anong cellphone na? Tig-igaman na. Darasam, tagarado ka. Saan aday ta cellphone tig-igamam? Nag-text ka din sa Janice. Ay, day Jemot nga insan mo. Mangtag peke pay. Ibagam agumurgura kami kankwana. Umay ka no pumasyar, sakbay nga agsubli di abroad. Uray sanan. Apay paylaang nga umay pumasyar. Peke mat dagiti inted na. Ay, katbayam nga umay lata dito bangkag. Tapno makita na ti kabibiyag tayo, akakasinsin na. Ison sa mo day tanli Janice. Wala nang nakagatang dakanukat iti baro avanda. Ay, iso talaga. Isaw tinagmaneho ijay van. Saan ka ngagsasauna nang? Siyak ti agsao. Tay bagak man ape kay lotion kan lipstick nga inted na. Apayasi ka. Siyak ka ti agsaw. Siyak ko naklangarudan. Kumpurminto manen ti bagbagayo nanang. Auntie Dolor, Insan Wilma, addaak. Anya ko man, nodda ka. Di magasak, tada ited ko kada kayo. Saan ka ngagtagtagari nanang? Bayam asyak tagsao. Oh, anya day taited mo, insan. Basit atulong ko para kada kayo. O adoy 10,000 pesos. Ha? Kwarta? Siya nga pulo aribaw. Ay na, nagalisto ni nanang. Nakangaglaang iti kwarta. Ay, saan nga taapi kiday tao eh.
Saan apeke day ta, anti? Mangmang tudak ka dimot iti peke. Ay nasaan kan ngagtagtagarin nanang. Ag thank you kalatan. Ang mga numadinto manin ti maisawang mo. Ay, thank you abala siyang kao. Saan ka pa'y nga agaw-away? Tagparti tayo iti manaw. Dito'y kan amangal daw. Kaya't mao ti mangyawid iti native amanok ijay proud. Ha? Ay, saanin, anti? Anya lakit din ay saan ka kadingang babaeng tagkakabagyan tayo mo awan sab-sabalay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasarita ni Tibiyag, dito'y drama tayo. Anya laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, panang tarabay. Nay, si kamot gayam ti masabat ka o melag. Ay na, kasla pumimpintas kamat. Ay na, agyaman ak unay nana. Saan lakas la? Talaga ang pumimpintasak. Ah, kastaya. Siguraw, at damot tan suturmaw. Iso akasta blooming kakanayaw. Ay kat nasaya at ano addan kaayan ayat mo balasan ka. Iti kasta, saan ka amabaakan? Ninanamot, sa anak amabaakan. Anya lakit din. Iti kastoy akinapintas ko, mabaakan na. Ay saan? Adda nga rudbaro amagusto ak unay nana. Iso apapintas ak apapintas, bareng mapansin na. Anya, kat, asino nga'y day taabaraw? Saan ataga dito'y nana? Adayo ti lugar da. Naamamuklaan iti Facebook. Kasta, ay kat alaa, amamwam iti husto. Kat no agdaton kan ka, akluno mong, tapno makiasawa kan. Mapmapanan titawon mo. Blooming kay ta, Singakit di mat kumare. Saan laeng mat nga itaan? Kanaayon mat, saan ayan? Ha? Kat, itatala ang anak kita. Iso nga itakalaang mo't anak kita. Pumimpintas ka mat. Siyempre, ikaw ba naman ang may inspiration? Apo, nay, Tagalog ka pa yan. Ay agasam dat me lang. Asino ngay mo't inspirasyon mo? Ibagamot kanyak Saan pa'y mat nga itaan, mare? Ibagak to no agayan ayat kami. Anya? Kan may saan ataga dito'y lugar tayo? Adayo ti lugar da, naamamok lang iti Facebook. Ay na, nagwapo si ka. Kasta? Kat, agdat-daton kan ka? Saan pa'y nga ron? Ngum kacachat kumatkit di, isong amok na agdaton tumatlakanyak day, John. Kat, nasaya at ano kasta? Tapno makiasawa ka matan. Ay bakbakatan kan. Ay, nay! Nay, nagmayat mo tan di paggaak mo si kabakla. Ay! Anya ngay mo ti source of happiness mo. Takas taunay aragsak mo. Ako mare. Makakatkatawa lang dito'y trending app. Ita a photo lab. Makapaalit. Nagtipintas mata nagitiro-rupa makitkitak diti Facebook. Wan nga rod mare. Ay na, makapaalag at talaga ray ta a photolab. Dagiti pandak, imatidog ti gurong da. Dagiti nalukmag, nagbalinda siksi. Dagiti mo't baak, nagbalinda mo't tan amasiko. Dagiti mo't nagalas. Ayapaw, nagbalinda mo't tan a tao. Salbag. Ayun nga ron. Di may sapay ang makapalik. Dagiti tupul. Adamat ni pandan. Ha? Ne, kaslamok na ita ibagbagam Ah? Nakitak namin itay ti photolab ni Melang. Imbes atupol. Ngam ne, adamot ngipon nan ka po iti photolab. Wala nga ron. Ay na. Agpapintas mo't agpapintas. Tapno mainlove kan kwa na di lalaki akachat-chat na. Nasayaat ka din o kasta. Tapno makiasawa mo ten Tapno mabawasan man nagitibak diti lugar tayo. Umad adu damot ten kat nga umad adaw.
Nagmayat ti isem mo amang kikita iti cellphone mo lakay. Ay, una yan. Makapal lang nga raw dahil ito impos ni Mila nga putulab na bakay. Itahan kami na, topol. Ngamnay. At damot ngipon na nito yung putulab. Ay na, nakita kong dayta itaypay lakay. Uray siyak nga rod. Makapaalak man. Naglukmag ni Melang ngamne. Nagbalin mo tan asikse. Dita impos na aputulab. Ay, nakaskas daw, picture, salbag. Gusto lang matkit di. Tapno magustuhan jay lalaki nga ibagbaga na akachachat na kano. Anya, ni Milang ada kacachat na? Wan lakay. Isu nga ron a blooming ang kanayon. Papintas a papintas. Gaputa adamotan crush na iti Facebook. Basta yan. Ti original ko mga rod a picture na at ipos na. Sa nakastoya nakaputulab. No, san na mas daw, di kachat na. No, kita da iti personal. At sana balin Nulakit di ginusto da. Apay kiti na saan. Saan aray ta photolab ti makalapod no talagang ay ayatan da ti tunggal maysa. Ay na, amo mare, panagunak. Siya kung ti karagsakan a babae dito'y lupong. Tapayan ako ng data, girl. Mariknak namin kat agdatonan kanyak ni Dario akachachat ko. Anya? At dato nga ibagbagam mo? Ay na, pudno ti bagbaga kanya. Naggwapo ni Dario. Ay, nainlabak pa'y kit din kan kuana. Ur-urayak lang ti panagdaton na. Anya? Nakitam ka di impos ko iti Facebook ko a photo lang. Wala, makita. Siyak pa'y tikunam. Makitak amin, adi makikita. Nagpintasan na yan. Ay na, ni Dario ti may sana nag-comment iti post ko. Beautiful dear, kunana si ka. Ay na, oray la di makil ti matak anang pasa. Dayjay laeng. Kasta unay manin nga in love mo? Unay kan? Kat, siyempre normal lang kada tayo ti mainlab. Si kakit di man. Winen. Ay na, sapay la kuma, tagdaton nga rudan kan ni Dario. Tap nagtalnakan. Anya? Kasta ti imbaga ni Melang ken ka? Wen, marik na na kanong nga umadanin ti panagdaton kan kwa na di lalaki akachat-chat na. Anya? Ay, kasta unay ti in love ni Melan. Nagruna ta nag-comment di lalaki iti photo lab nga in post na. Kasta ka di? Ay jakla mo no agkita da iti personal. No apay mat ngamin ni Melang. Tapasing mat nga edited ti picture na nga ipopos na iti Facebook na. Uy nga, Rod. Di pa lang amin dagiti picture na nga original ti ipos na. Tapno sana mas daaw ti kamit na no bilang. Ibagam to akan kwa na. Barang denggan na ka. Hello, Dario. Hello, Melang. Kumusta ka? Ay na, tatkas nila taan. Napintas na ta, kan sexy. Nasaya ta no kasta. Ket babalin ka di nga kita tayo ton umay akatapusan. Ha? Awan kaming trabaho kiti day jala hawas. Gapo ta undas ka nga ro. No mabalin ka. No nawaya ka. Ay kwa, sure, Dario. Sure na sure. Basta padakin ka. Alang ro. Umawag ak tumanin ha. Ingat ka. Kastamat ka na. Agan-anad ka kumaaka na yun. Bye-bye! Ne, si Kagante masabat po, kumari. Nagsapa ka Papa na? Ay na, mapanak ijay ili. Inak at trabaho. At trabaho? Un mare. Tapno addaman kwartak intun katapusan. Ngamin, agkita kami ngaminan kini Dario. Ay na! Amo mare, excited ako unay amakimit ken kwa. Anya? Ket, anyang iti trabaho mi ili? Anya pa'y ngay, plate attendant Plate attendant nga lablabidem?
Kas kalaag dada mo. Siyempre, agugas iti pinggan iti restaurant Tapno laang sosyal, iso nga imbagak a plate attendant. Si Kapit din. Ay, una yan. Mapan ka agugas iti pinggan. Tapno lang ada pang date yo kani Dario. Wen amare, tapno enjoy ti panag-date me. Anya? Ni Melang? Napanagugas iti pinggan ije ili, mare? Wan mari, ano sana kano ti agtrabaho kas plate attendant. Tapno ada pag-date da kani Dario akachat-chat na. Anya? Plate attendant nga. Agugas iti pinggan. Pinapintas na met atap mayat. Anya? Ay una yan di Melang? Talaga na in love ti salbag a babae? Wan nga ron, nainlama talaga. Ngayon para makita no agkita da iti personal, no isulat na tirik na di lalaki kan kuana. Ha? Katwan! Ama nga no goodbye melang metlang. Gapo, tasaan na met akarupro padagiti ipopos na iti Facebook na. Nang runa ti Photolab na. Narabyan ka man? Wen mare, ay na, naggapuak man ijay ili. Kasta ka di? Apay agov overtime ka iti pagtrab-trabakwam? Wen mare, mabambanugak, ngam nasken nga agagata. Tapno adda pag-date mi kini Dario inton umay nga undas. Oo na yan. Talaga na in love ka mat niya, mare. Wen nga rod mare, kaitalaang ngamin anakarik na ak iti ayat. Ay, kastoy gayam, bumagkit matsika. Aywan, amare. Isong aganad ka. Ang mga numabagtit ka nga agpaiso ay narigatan. Ay na mare, oray mabagtita. Nulakit da kami kini Dario ti agkatuluyan. Okay na. Ay na, nagsapa kamutan may lang. Nuar arigon, sika ti mangpugpug sat kadagiti spider web dito'y kalsada, no kastoy abigbigat. Kat, gagangay at tinagagat akas kanyak, nana. Anya, ay hun gayam. Kumusta nga, ya ibagbagam idi kanyak akachachat mo. Apayadyak mo't lamadamagon amaki asawa kan. Ay na, umadanin nana. Isungarod nga ano sakti agtrab-trabaho. Kas plate attendant ijay ili. Tapno adda pag-date mi, inton agkita kami. Anya, agkita kayaw. Wala na, agkita kami no undas. Ay kat nasaya at ngarud ano kasta. Agpapintas ka iti kasta unay. Tapno asawaon da kan. Siyak ti madanagan para ken ka, numabaakan ka. Itayak pa'y laang dito'y parke. Ngamapay ngay nga awan matin ni Dario asumangpot. Amangan kit dimat no saan nga umay. Hello? Ha? Hello, Dario. Kumusta ka? Ay na, nagtaer ka matin. Kas kala artista. Saan lagayam nga iti Facebook panagwapo ka. Nang runa mo't gayam iti personal. Si ni Melang? Ni, apay akas lanaklaat ka nakakita kanya. Wan, siya nga rod. Anya, sika? Ha? Salbag ka. Kunaklakit din no nakutong ka. No seksay ka. Saan mo't gayam? Anya? Kunaklakit din no pudno dagiti ladawan nga ipupos mo iti Facebook. Ngam saan gayam? Impos mo nga dangipon mo. Ngam tukpol ka mat. Baka patismaya ka. Naimbag ko man o impos mo ti pudno asika. Amangan no nagustuak pa. Dario, mabit na. Kunaklakit din. No, ay!
Tas laka magkayam al niya iti undas. Aglinipatan. Saan ka nga umawag? Uno agchat kanya. Anya, Dario, please matan na. Mabit na. Kas iti kinunag. Aglinipatan. Undas pat. Maawatam. Anya, matan tigas tayo biyag ko, kumare. Uy, apay ngagsangit ka matan. Wan nga rod, apay aya. Anya tinapasamakan ka. Kunak man na nagkita kayo kini Dario. Wan, mare, nagkita kami nga rod. Ngam on the spot nakmat ang binagaan nga aglinipat kami kanon. What? Wan, mare, dahi tatipod no. Aglinipat kami kanon. Impagarop ko matlakit din. No itamat lang aldaw kat agayan ayat kami. Ngam saan matgaya. Ay na, sigurado anak lahat dahi dyan iti langam. Kita amat kami nagiti ipopost mo iti Facebook mo. Pasig nga edited, kas kada photo lab. Awang pa iti impos mo nga original mat. Makapalag ka mat. Naklaat ajay tao. Imal aldawan na nakakita iti al niya. Sapay undas ita. Mare. Undas. Undas pat a pinagsasawan na kajay tao. Anak ka inlabam iti kastaunay. Gapo iti kauusar mo iti salbag a photo lab. Nasaysayat namin no original tipos mo, ah? Tapno sana mas daaw ti kamit up mo, mare. Remember that. Anya, kasta tinapasamak, edi nagkita kayo iti kachat mo. Ay, wala na. Naklaat iti lang nga. Ha? Ngam basol ko matkit di na. Basol ko nga talaga. Anyat kayat mo asawan. Gapo ngamin iti panagususar ko iti photo lab, nana. Amin nga impopos ko iti Facebook ko nakikita day di adaryong kat pasig na edited. Iso anak laat iti kasta unay, idi nakita na. Anya, Ay, awanin nana. Kunaklakit din no makiasawa akon. Ngam saan matgayam. Undas pat mat aliniklikan na ko ni Dario. Ay, awanan. Apag isupay mat itang undas. Ay, anya mat tanday ti agasgasat ko, nana. Maalas. ay na, saan mo nga ibaga amalas, Milay? Di ka mapukawan itinamnama. Addan tulat ta. Ha? Ngamno bilang man taddan to. Di mon ar-aramiden day takas iti inaramid mo. Doan niya tilangam iti personal. Rumbeng aproud ka iti langam. Ngamin, saan amaala tirik na ti may sa ataw, babaen kadagiti edited aladawan. Maawatam, Wala na. katala, naragsak nga undas malasan ka. Uray undas pat nakaliniklikan jay tao ang nakainlabam iti kastaunay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Kapay lang mangibagay ti bagas ni tatang. Tasukatam to. Kanayon lakas ta sa tur. Nukat maawanan tayo ni tatang mo ti pagtarayam. Sa nabalya, tamak mat. Anya nga iti parikot iti dayta. Ay, anya lakit din ti kastoy abiyag aya. No di mo kumangamin insugal tay sweldom. Di adda ko man naimas at taraon tayo ita. Alakit din. Ingka mangibaga kini tatang iti bagas na. Tapno agisaan kan. Tane, mabisina kon. Mala, ikan ka lulay, tapang panunutak dagiti apo ka mabisinan. Ingkalat ta mga lay di pagbagasan,
Sa nabalay, tado itatibagas kao. Agyaman nak tatang. Apay, awan ka di man nagtrabaho di asawam? Nalpasdan ti aramiden da abalay iji bangir a barangay. Yung tidakas, insugal naman yung tiswildo na, tatang. Ay, makaumaday tatao. Malay ka mangalay tibagas. Nayunam, tapno ada pang malman yaw. Wan tatang, natagyaman ak unay. Oh, makita bagat? Kung nakamin kan ka, saan nakaapayan ni tatang? Ay, Sator, awan kat babain mo Pamilyado kan, ngamang namna makapailaan ka ni tatang mo. Di kan sumanao. Makauman day ta ibagbagam. Ulit-ulitam. Nalaingak nga agtipid no kwarta ti pagsasaritaan, Sator. Ngam talaga lang amin akurang tititad mo, iso at talaga ang maawanan tayo. Takasano, kat manugal kamat ngamin. Ay na, makaumat ang iwat mo. Agbain kamat iti amam, Sator. Imbis nga iso ti ikam, talakayan, ngam iso pa iti pagbagasam. Sige. Agpalabagan ka, Marilolita. Ta kasi kamay. Ta kundam nga isupay nga gatang mo iti kaninyaw. Wan pari doming. Takasanumat ngamin. Awan natda iti inyawat ni Sator aswildo na iti construction. Ta insugal namat ngamin ti dagduma. Anya laki din ni pari sa turaya. Tagsugal pa lang amin. Agpadadakin ni pilaw di takaruma. Dandani awan lang aruden kanenda. Agsugal pa ilaan. Ay, wan nga rod. Kat si ka pare. Impagkapay. Ta saan ka nga agsugsugal? Ay, saan talaga, Mare? Jak tupulos padasin tagsugal. Kwa, mabalin ka di nga alaag ti tangdan kon, pare. Taawan ngamin ka ng dagiti anak ko. Inak ko mapay gumatang iti bagas. Tapno ada maisa ang dagiti anak ko. Sakbay nga aglabaak. Ay, sige Maray. Itad kong titangdan mo. Ala, tayo nag-alaan titangdan mo. Ay na, agyamanak. Day tala agisal lapayan ti aramidak. Ay, nalpas matlangan ti lalabaak. Ay na, nabanugak unay Kan mabisinak pa yun. Agi na naakbiit. Sakpay nga agisampayak. Marilolita, amangan no mabisin kan, di kamot nagawit anapanangan. Saan na bali pare? Isan lapay ko pa'y dagiti linabaak. Sakbay nga agawidak. Namay ka manganay. Adupay ti taraon anat da. Ha? Ay, kababain mo't pare? Anya laki din aya. O may kakit di manganan. Madimat no mabisinan ka, Maray. O sige, isan lapay ko pa'y nga ro dagiti linabaak. Sakbay ang makipanganak, pare. Dahito itinatda sweldok, Lolita. Anusa mong dayta? Daytoy laang? Agyaman ka pa'y atad na nabate. Wanya, awata mo no saan? Nagsugal ka manan? Amom bakit? No mga bakak iti sugal, dakkel akwarta dayta. Makagatangak to iti kayat mo agatangan nga appliances. Ay na, Sator aya. Kastamlatan, manugal kalatan. Un-una ang pa'y tagsugal, ngam ti igatang mo iti kanan dagiti anak mo. Isungarod nga sugsugalak, tabarang mga bakak. O di makagatang kanton iti adu akaban abagas. Ay, jak mo kan ka, Sator. Saan panunot ti pamilyado day tapanunot mo? Anya lakit din, ay bakit? Sumanaw ka. Amom,
Ad-adan ama kunas tarupam, nuungit ka nga ungit. No kumata saan ka nga agsugsugal, dinaragsakak ko ma. Sang kasapulan sang kaapuyan lang arudan ti matmat gadam, agsugal ka pa ilaang. Tatang, ada ka di kwartayo dita. Apay, Pautangan da ko ma, iti pagpuunak, tatang. pagpuunam iti sugal? Ay, saan, tatang? Pagpuunak nga ang negosyo. Nagpintas ti plano ka negosyo, tatang. Ag negosyo kami nga agasawa. Kanya kumanigusyaw. Mangbangon kami ti basit apakanan. Ket into nagangay, dumuras ton. Ha? Oh, saan ka di amaya ti planok, tatang? Nakakaasing amin ni Lolita, akanayon ang makilablabada. Iso na panunot ko, nga agnegosyo kami laangan. Nasayaan nga rin, no kasta ti panunot mo. Pautangan na ka di, tatang? Apay, manuaya ti kasapulam. Basit lang, tatang. Uray, 50,000 pesos lang. Ta, saan mo't adakkel, apakanan ti bangunan mi? Mabalin ka tulungan iti dayta. Naskain nga ikari mabayadam. Uwan, tatang. Sige. Magilako ak itidingwan ka. Pautang ko kin ka. Uwan, bakit? Iso apautangan nak ni tatang. Agpaiso lakay? Ay na, agyamanak nga rod no kasta ti planom. Iso nga yung kantuman iti balay da tatangin ton bigat, bakit? Tadamagam no, danjot utangak? O sige alakay. Ngam, sa dino, ti pangbangunan ta iti basit apakanan. Di ta parangan ah. Sana bali? Tanwag dinamag to, dito'y barangay tayo, nga dapakanan ta. Umadun to ti customer ta. O sige, nasayaat nga rod no kasta lakay. Bayam ta inak to damagan ka ni tatang, no addan dya ipautang na kan ka. $47, $48, $49, $50. Ayos! Ayos day ta na pagpuunan ta lakay. Uwan, bakit? Ang bayama, tas akong timang idulin. Tapno sana mapukaw. Saan ko matapukawan ah? Saklatan timang idulin, bakit? Kaunaan ta pa'y nga aramidan ti paglutuan ta di taparangan. Mga ramid ak pa'y ti pagtugawan, kan lamisaan. Ala nga rod, sikan ti makaam mo. Di kagdanag, bakit? Umadun to da ito'y akwarta. Gapo ta masigurado, anadur asto ti pakananta. Tatang, adda ka di dito ni Sator. Apay asap sa pulong ni Sator. Rapiin, ngumawan pa'y. Napananaya. Rimwar nga rod iti agsapa, tatang. Taadda ka no kasarita na atao, apanggatangan na iti bargain alamisaan, kantugawan. Para iti bangunan mi apakanan. Kasta ka day. Agdanagak nga rod, tatang. Ngamin, adakin ko na tigatad, na utang nakin ka. Ay na, tatang. Sapay lang kumatasaan apod no ti atap ko. Ala, agawid kang tamang ano si Mang Putin ti asawam. Nagkari kanyak ni Sator at ikwarta nga inutang na kanyak at pagnegosyo yaw. Tatang. Ket amaw ngagtungpal. Iso nga agawid ka. Tamang ano si Mang Putin. Umay ko laang yag, dagito'y nateng, Lolita anak. Imbagla si daan dagiti apok. Organic dagitoy. Nanang, nanay aguray ka. Ay, apay. Anya ti mapaspasamakan ka. Kasla madandanagan ka. Nanang,
Igam nila kay ko tay 50,000 pesos a pagpunan mi ko mga agnegosyo. Nga maging gaita, di pa'y simangpat. Ay, awanin agarod no kasta Lolita. Insugal nan Nanang. Ha. No kwarta nga men, saan mo nga ipaigam kanila kay mo? Rumbang asika ti mangigam. Nanang. Ay, anya kalakid din ay Lolita. No kwarta ti pagsasaritaan, saan ka ngamin nga ang talag iti asawam? Tanapaglan aman nugal. Nakasagana ka din dagiti lalabaak, pari dumeng. Ang labaak itan, taamangan no jak masango inton bigat. Well, Mari Lolita. Ngam, adda pa'y bagakin ka. Anya day ta, pare? Nagdakkel ka na timpaabak nila kay mo iti sugal. Anya? Kasta atin ako na ni Pilaw ka aruba may. Nagdakkel ka no timpaabak nila kay mo iti sugalan. 50,000 ka na. Nagdadakkel ka no kami ti postada. Ha? Kasta ti ko na ni Pilaw aman nugal, Mare. Isuda ka no tinagsusugal. Imbag ka no ni Pilaw, tada inabak na adwa ribaw. Ngam nila kay mo ngay. Awan na pulaos. Ay! Anyan ti asawa ka manugal. Mapatay kon samatan. Swatag salangan dagiti matana. Tapno saan na makakita iti baraha. Ha? Di pa'y kat mabulagay no swatem dagiti mata na, Maray. Ay, sos, Maray. Hindi ka kumagsangit iti napigsa iti balay may. Ang mga no ibagadag iti karuba nga dar aramidagkan ka. Anya lagi din nila kay mo aya. Tadimot lang aminin agnanakam. Nasaya at adakan sa tor. Ayan ti kwarta pagpuunan ta kuma, ha? Nagbalsig ka kade? Ta nakaigam ka iti wasay? Nasaya at tandakan sa tor. Tatang, adda kayo mat kayam? Kan, adamat igam yung abunang? Kaas-asa na ito punang kao. Inasak iti ustaw. Ayan ti kwarta pagpuunan ta kuma iti negosyo sa tor. Kwa, na-hold up, bakit? Na-hold up one no sugal mo! Ibagam tipod no! Tano saan? Agdiso na iti wasay kan ka! Ay, na-hold up pa talaga, bakit? Imbagtasan na ka pinatay. Ibagam te pudno sa tor. Tanusan, agdisokan ka to'y kaas-asa punang kao. Ay, anya laki din aya. Ibatan nyo ka din dagita igam yung awasay kan bunang. Kan, di yung manilayat-layat kanyak. Tama nga numailawang kayo. Apay, saan da ka di akailalaan? Ti saludsod mit isong batam. Ayan ti kwarta, ah. Wan, sugal ko, tatang. Bah! Ay, tatang, intagbat yung matan tibunang yun, di talamisaan. Ay, ita, lisyam da iti punang kao. Awanan ka iti bain. Di ta kayo! Timarayon, tatang! Ha, ay, tiloko aman nugal. Hagasam kay dayta. Insugal na ti 50,000. Namati at lakid din iti sa una, apagpuunan nyo iti negosyo. Tagayang pagsugal na laan. Lolita, bakit? Ilukat mo kanina ito yung rinaw, Tao mo nagak. Malamlamin ako dito yung parangan. Bakit? Umanaw ka dita! Kansan ka na makaunag dito'y balay! Agawid kay di balay ni tatang mo! Naumakod kan ka! Manugal nga asawa! Ala ka din na, bakit? Ilukat mo ito yung rinaw. Pakawanan na ka din. Saan na maulit? Pumanaw kan! Ipurwak ko amin ang ditatawa na gitibadom! Kat baka mo ka namang pidot! Sorry, bakit? Pakawanan nak. Saan ako nagsugalpay? Peksman! Mamatay man!
Agyamanak ta pinastrak dak tatang. Naglambi ni Jeroar. Kan mabisinak pa'y. Dinakmatan pastrakan ni Lolita ije balay. Ganabam. Tatang, Amom ka diyan agado aling banog kan gastos ko anang tartarakan kadagiti dingwan ko ngayon lakaw. uwan tatang, amok Ket gaputan na mati aklaunay, anagnakam kan. Ket pagpuunan yung agnegosyo, tinaglakwak, isungay pa utang kaw. Ngam kasanupay nga ron ita na mabayadam. Tatang, saan nyo ko man apabayadahan? Awan ibayad ko. Kastalaang, ay awanan kay tibayin. Awan nga ron pagbayad ko, tatang. Pwes, tapno makabayad ka kanya ka. Saplitan kalangan itinabakan asintron ko. Iti 50,000 abilang. Ha? Ay, sa plate? Ay, sana tatang, kasya na kania. Nagsakit di ba sa plate? Ket irugik itan. Yan nantay sintron ko. Ay, tatang, inuksot yung matatasinturon nyo. Ay, saan Didak sinturonain. Tangay saan ka makabayad. Sinturonan kalangan iti 50,000 tap nagnakam ka. Ay, saan tatang? Anday ko. Anday ko man ang tatang. Gusto ka din Pakawanan na kaon. Saan na maulit pa nagsugsugal ko? Ay, mataya ka akong tatang. Ay, nagsakit! Ay, laki, Jade. Dua pa'y kami na pagkugusto yung launay ti agsugal. Adiyo kit urnungan ti kwartayaw. Tapno adan to makautyaw no agkasapulan kayaw. Ay, sugal ayah. Ay, laki, Jade. Alah, papagayam. Ditan tinagpatinggaan ti may sapay apakasaritaan ni tibiyag. Ngaintay pinaulwan. Sinturon, dito'y drama tayo. Anyalaki din. Insurat ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panagdengag.